Okay, so yeah, that's so Badwam so on Adom TV, multi-TV. So we have a surprise. Nanka nipa nankasa de nko on share just surprise because ni nua ne yen ene ne di djuma wo Adom FM ekosi sei ana afi Badwam on Adom TV but or the ne offer for ne nananam ne ma abekan wo behwa say djumedi wi e di ho nkomo Badwam so ono atu anamon ba am ye di ho nkomo ene mensin crunch e ma amansie south abahano si do na friend no eye CID or had me say obeda Badwam team na se eno achi so no wasada ne mofra di akire animunyam shekese omdi abre district no ene omawfo ene region ompiem ene Ghana na Badwam so oya happy say ye ne omosa nkofo no ho bakwaba bo nya busum ya ne omi na ene dem se benya bibie betima mabra bo wie pe edibu prekope but so de wo fasifo yi ene nam aha DC STM IE stroke there STEM competition omo winning ana we winners finalist STEM competition. I see. So odi oma ba me say we the excavator yes ana we Dominic Mansion ana Dominic Mansion say ana we nyeska no wasibi ana we abubuya yes ana we fridge ana debi we incubator enfa mukube incubator ye we ye de hache nkokọ se obi ye poultry farm na onya nkokọ ma no mfanya sukufu a omo amanse south nkora nketwa no maka o madwuna bom ana o matima ye incubator se yenye we ne mfa nkosua ne mum after 21 days nkosua no be hache it nkosua gum it after 21 days na nkosua na ba be nkokoma na otiti wo mo na when mom say so my teacher for what are we no I'm afraid what no okay so official pan koma mu nyina nti mo nkyere mu yi e be se atiase mo nkyere mu ugbo odin na afi wa me hu se ampa amansie south this year na kase e bia sometimes mo se China for we are China for nim dia e dia we e di body me pa cho ye frame me Edu Jenfi Ruby me pa cho me go school Manso Edu senior high school. Okay. Ana unu na ye meboa. Me pa cho. But also udin the same. So your friend me had Zachary me go school Manso Edu senior high technical school. Eti mu na mo kese ni ye. Eti mo hu de mo ko ni mo na mo nche de se esitie. Paso Edu senior school mo mai incubator ye de bo kosia. Eti gina ni say. Because be say me cameraman fa ha gina o sada cheche. Ye de hwane kosia se e bia e ban se wo ma omo pe enkokọ ma e de aye omo poultry farm na asha se omo benye enkokọ na omo nya bi na omo nim kwan a omo be fa so ape bi nti ne ye we se be boa wo mo enti wo pe enkokọ ma na se nim kwan be fa so benya enkokọ ma ne bia we betima mo nya enkokọ ba ne bi di cheche mu ne we waso we ye bie ni sei na we se na tini se e ba so an esan se ye pese hwane kosua ni tini se we wodi kosua ni guma e di be 20 to 21 days na kosua no ehwane na se o pese hu se kosua na ba abam na se afome eba se before that 21 days no e behwane no obeyi kosua no se edi 14 days we kosua na odi light obekura ni sei na odi se phone light na torch cra to di hwemu a se nia na ba na form ne ebe tuntum light ne nanso se nia aba na enimu no ebe pure obehu light no se apie light ne dem me do for Jamaica no ontimi nkyere mu ye nche fa hwela no ha kasa anti mpacho senia eye adwuma eni na we so controller ewo sensor ne nso ni nti no sensor no detect anase hwe temperature no dodo ewo pese ginam nti temperature ewo se kosua ne nya 37.7 degrees Celsius. Okay. Nti se ebro so kosua no ebeha no se ebeha no kwan pi so se bi entimi enhwane ebe wie na akokọ ni bia ekoshoko ebi ara akokọ ni bia ye sei ana empo enhwane I see na
temperature so was a ejo ekodu ni 37.4. Okay. Nti se ejo bro sa temperature no so a kosua no entimi hwane. I see. Nti we no ye de set temperature no man se edu maximum point na 37.7 na light no ema ye heat no. Light we no ema ye heat no ebedum. Na se edum. Atma setting preko. Enti no adu na se ye a ebedum. Okay. Nti se light ni dum a we air blower ba ko ni na ba ko so etire. Na esan se light ni dum a bulb na ya na etimi ye hye nti heat ni emfrim preko pe. Nti we no se heat no hye bro maximum point na 37.7 na. We no air blower no ebeso na se so a we no ebo enfrema eli room se na be ya ebejo ntem na we nso eboa ama heat ni pie ntem twini kwa bonte nti we twi heat no na we no e de enfrema e room. Wow. Na we enso ye two-way breaker ye de control we light no any controller so KTI na so mo SHS man so be senior high school Amansia South so we nso breaker ye de control controller no any air blowers ne bulb no. Okay. Nti se o plug na se o so breaker na eno ena be ma aso na se etu le gina ye ni ehwe ha ye na se current no pese o pe kwa na me ha be gina de le chi na fa support che breaker na se current no anu ya den a se ebedu ha no ma breaker no eno abedum se na be ya entimi emma ha controller ne blowers no sensor na ye se adwuma nyina na se de part of the sensor ne de eno ne adwuma ye ne se ebehwe temperature no ewum no se emro ne hye no so ana se 37.5 na kai no se emro 37.5 na se 35 fan se ebini na fan na so nti heat na be no nti we no ya manajo no so atwe heat na kwa abontin sa nti we no ebo mfrema ewram na we no ayi heat no apie se na be ya emu bejo ntem. Okay ya damase pa mo mienu na modi se adwuma we no. Okay ti se me poultry farm me penkoko a ma metima adi we ai process start na motima n bebri e pa so an se na dodo a ope bia ubehu ya se obehu mi a ana obehu ye a se is it our business they were imra ya nyabi mamu e be na kasipa e die behu mu a ma so adubia SHS for betima ye adwuma we am kama good we no ensheda nya niam a ne boarding ana se hu ye den bi ne ye de we plywood. Okay. Plywood ne ye de wall sticker afa ana ye de formica board enso e na fa emunu se na be ya heat no. Okay, so you be need this come on say you say incubator no one ye cook on within 21 days benya na fa yet ma ye but yes ambra ye gano so ye da masipa man so de bia we engineers yes ambra building contractors so what is it that way Bajeko Kofi Edu akwa yisikani Kofi na sit that way Baja how is it 2 bedroom eda akosi how many rooms Baja 3 rooms 3 bedroom ma wo se chamber ne porch ne nyina hyehye ho it we dia na ma Kenya ma ti bi Baja master boy me no me dinka ye ketu apa ana medical school no mka se ndi sha. Okay. Ba me yire me na me omka se me kese na me kese pa me ba no mka se me ni se ya enya fenti me fa wo mfa. It wo ni Baja pillars in the CC me no. Baja 2 plots. It how many plots? 2 plots. 70 by 70 and 70 by 100. 100 by 100. I see. Eti what did they na dey Baja me paper. because when they dey Baja me di paper na ye. ana dey biem. They want to paper kwa. Ana spagru. Ana me wie na mza twi ni paint. We na also tree the paint. We are car do and as we paint papa. Yeah, that's pa. This is good because we just dash the architect. Sure. And your friend Yagro, the teacher for the car. Wow, so we just say and yet when we abobo yes, I know the make us because abobo ya be come as any pride ya dey omo ye no. Yeah,
we road construction one kaza manso for mu nya kwan it is a way be baba bet to get mama come on here also ko jira na che peja che peja where you know where you need sampa o de no nko akwa che use skills kese no man peja hey wow oba sa nwana figure ten man na o sa nwana go yi anwaka mu ye betutu ha ututu anu no eti we ni na hey okay so jina wansa una yewe Bachan. Una yewe Bachan. okay una obra be jam chebra bra be jam yes enya because wo de no he be timi do akọ Japan and I say am won ko tire onim de no so eti una yewe no Bachan. wo ya mansuni Bachan. ufu down Bachan. o ma fo free KT and o ma shado ba sha ze ko manso SHS JHS 1 or 2 what JHS JHS. eti utu na so da so we na say dey buy Say me to yani e master asha my every week bia ye niam bi say ko ndi e ba say na mo peni pa me ye na me ka say metimi aye na me di kan ye keto aba ye na mo say no ndi esua ndi me metrem na me aye ne kesi say eti u gears ne wo ho no Bachan. na ne corner o dimbi sa anwa no so ni Bachan. no light na dey bobo so no Bachan. na de dey na ezo so na hwewiem no eti ho ne the engine wakata so no akwai be yire se da dey na dey sa yi na ana na ntifa so dey no Bachan. Dia ya on hata kuko so ni. ene bi na o try and say e gbore so say dey afa so sa no Bachan. I see him enti we no ne kwakwa no o pese dey na o die wadwuma o ya nkasa Bese nka nyeni po bitima bo me mam de tima ya adwuma amama ye na kwa ye ni yi Bachan. nti ke do ko te say e adwo asafo papa ho friends say apostle kojosafo ho no so ata say eze kantanka na ka ko hye ho no ma se ke ye na ko bie mu yi ho akusua ni yi ho okay enti oh my ene de odi nipa ba o man de eska fon kwa na twa wo hye ho o said that chimi was car the omni say last year any shares adwumadi as yes na one ma ye winners for last year yeah your education minister baso okay wa tracking kwara na ma okay mu chere BC na funum results aba no ya me ya aduma ne heavy akwara no ya de koma minister go minister say opese wo de saa nkwara no to STEM SHS na wa bie no because o ma adwene no we say o JHS 1 say you keep tracking him ya me aduma next year competition na obesa baby nti obetwe BC na wie no na wanya experience be we ni more nti efo no STEM school na nice normal ya no na say that the whole vision is say in about 20 years time or say man so it me produce say engineers 30 gina ho or say mu 15 free man so ya gina nyina no wow e be yin so good eti ya da man so fo ase e de maye wa ha die si ye nkuro nketu anya akese ni nyina akora no Ghana for ade she eti abo ho modern am yesu nyoma we ni ye de bobra o e wa o dia we ni ye de bobra they very important omo mutimi hye mfidie si dan we akuafo de agric minister e say agric ministry so ani di wachi na omo hwa se o metimi aboama saa de we etimi akoso agric ministry ani di achi nyamyadom ye MP ono an say deputy agric minister yes. You know ono so ataking up yes eti e be say e be di nkobo yi mijiri se bronya boshumi omi e obasi e be tu gatam wo fie achi wa any problem eno achi obasi e be twe board PFG marketer bayire ni board abobo ya crowd wa je do be ko nipa de hia kese pa ne baabi adu chiri beto ene de obedi ya provide wa ha ya ma de obedi because kokko no bape onye o ma eno so acha 3 weeks na o ma ya nam kese a obawi wo didi ami ti se me no wa pe 3 bedroom bi na otimi abeda eti eskafo nko na etwa hia wa asana ya da mase pa se mo so mo je ebre mo bae this year da se ya je di se obokoso assistant mo she bre sa ama no wetima koso wa hwe o fie so o so da se onyame adoma koso di bonya enso e di bonya wan say bye bye